Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya 28 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Igihugu cya Tanzania cyahagaritse amakontineri abiri atwaye intwaro z'igihugu cy'u Burundi. Ndasubiramwo. Igihugu cya Tanzania cyahagaritse amakontineri abiri yari yuzuyemo intwaro z'igihugu cy'u Burundi. Aya makontineri yarageze ku cyambu cya Tanzania arimo kuva muri Afurika y'Epfo. Ubutegetsi bwa Tanzania bwahagaritse aya makontineri buyabuza kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru aravuga ko icyuka cy'indyane kirimo kwiyongera hagati y'abategetsi b'u Burundi ndetse n'abategetsi ba Tanzania, cyane cyane Jakaya Mrisho Kikwete wigeze kurongora igihugu cya Tanzania. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu gihugu cy'u Burundi bufitanye ibibazo bikomeye cyane na bwana Jakaya Mrisho Kikwete wigeze kurongora igihugu cya Tanzania. Injyane ni zose hagati y'igihugu cy'u Burundi n'uyu mugabo ukomeye cyane muri Tanzania. Amakuru aravuga ko Jakaya Mrisho Kikwete arwe wategetse ko aya makontineri atwaye intwaro zagombaga kujya mu gihugu cy'u Burundi afatirwa n'ubutegetsi bwa Tanzania bakayabuza kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Muri aya makuru yacu rero turaza kuraba injyane zikomeye hagati ya Jakaya Mrisho Kikwete n'ubutegetsi bwa Gitega. Ni izihe mpamvu zatumye izi ntwaro z'u Burundi bazangira kwinjira mu gihugu cy'u Burundi? Ni iki kigiye gukurikiraho? Muri aya makuru yacu kandi turaza kurabira hamwe ingene General Evariste Ndayishimiye arimo gukorana n'igihugu cya Kongo ndetse na Afurika y'Epfo mu kugura intwaro bakazizana mu gihugu cy'u Burundi. Muri aya makuru yacu kandi turaza kurabira hamwe ibya Madame Angeline Ndayishimiye ukomeje kunyereza itunga ry'igihugu cy'u Burundi. Angeline Ndayishimiye yaraguze inyubako zikomeye cyane i Dubai. Angeline Ndayishimiye n'umuhungu wiwe baraguze inyubako zikomeye cyane mu gihugu cy'Ububirigi. Ibi byose turaza kubirabira hamwe ndetse turaza kubihuza n'ibiriko birabera muri Tanzania, aho Tanzania nayo irimo kwihimura ku gihugu cy'u Burundi. Ntujye kure rero, niba utarakanda subscribe ndagusaba ngo umanuke munsi y'iyi video urebe ahantu handitse ijambo subscribe maze ufyonde ko kugira ngo uzajye uronka amakuru yacu umwanya ku mwanya. Nkuko nari mpeze kubibabwira mu mfunyapfunyo, igihugu cy'u Burundi ubungubu kiri mu marira akomeye cyane. General Evariste Ndayishimiye ndetse na General Prime Niyongabo babuze ayo bacira n'ayo bamira. Igihugu cya Tanzania cyamaze guhagarika amakontineri abiri yaratwaye intwaro zikomeye cyane z'igihugu cy'u Burundi. Aya makontineri yaravuye muri Afurika y'Epfo anyura ku cyambu i Dar es Salaam agomba kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru aremeza neza ko igihugu cya Tanzania cyafatiriye aya makontineri kubera ubwumvikane buke burimo kugaragara hagati y'u Burundi n'igihugu cya Tanzania. Ubu bwumvikane buke burimo kugaragara cyane cyane hagati y'umugabo ukomeye mu gihugu cya Tanzania witwa Jakaya Mrisho Kikwete wigeze kurongora iki gihugu. Amakimbirane ashingiye ku bucuruzi bukomeye cyane bwa Jakaya Mrisho Kikwete bwahagaritswe n'ubutegetsi bwa Gitega i Bujumbura ndetse n'irya nino mu gihugu cy'u Burundi. Bijya gutangira byatangiye kera. Uyu mugabo Jakaya Mrisho Kikwete yari inshuti ikomeye cyane n'umuhisi Petero Nkurunziza. Bakoranye urudandaji rwa peteroli mu gihugu cy'u Burundi. Bashinze isosiyete ikomeye cyane yitwa Interpetrol. Interpetrol yakoze urudandaji rwa essence mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'ibikomoka kuri peteroli byose.
iyi sosiyete Interpetrol yari ifatanijwe n'aba bagabo babiri, umuhisi Petero Nkurunziza ndetse na Jakaya Mrisho Kikwete. Interpetrol ni imwe mu masosiyete akomeye cyane ya bano bagabo, ndetse yaronse amamiliyoni menshi y'amadolari y'amanyamerika kubera urudandaji rw'igitoro mu gihugu cy'u Burundi. Nyuma y'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza, iyi sosiyete Interpetrol inyungu zayo zakomeje gucungerwa n'umushikiranganji wa mbere, uwo nguwo yari Generali Arengiyome Bunyoni. Generali Arengiyome Bunyoni yakomeje gukorana neza na Jakaya Mrisho Kikwete, ndetse amakuru akemeza yuko ubwo ubutegetsi bwa Gitega bwajyaga gufunga Generali Bunyoni, Jakaya Mrisho Kikwete wa Tanzania yababuriye akababwira ko batagomba gufunga Generali Bunyoni kubera ko birimo kubangamira inyungu za Tanzania ndetse n'inyungu za Generali Jakaya Mrisho Kikwete. Nyuma y'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza, Interpetrol yakomeje gukora urudandaji mu gihugu cy'u Burundi. Interpetrol inyungu zayo zakomeje rwose gucungerwa na Generali Bunyoni. Nyuma y'aho Bunyoni bamufunze, inyungu za Interpetrol zakomeje gucungerwa n'umugumyabanga akomeye ari we Senateri Koloneli Reveriyano Ndikuriyo. Gusa haje kuvukamo ibibazo bikomeye cyane ndetse no kutumvikana hagati ya Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo arongoye CNDD-FDD n'ubutegetsi bwa Gitega burongorwe na Generali Evariste Ndayishimiye. Ibibazo rero byaje kuvuka ubwo umugore wa Ndayishimiye, Angeline Ndayishimiye, nawe yashingaga sosiyete yo gucuruza igitoro mu gihugu cy'u Burundi. Ahangaha niho ibibazo bikomeye byatangiriye. Ubutegetsi bwa Gitega bwatangiye kuvuga ko Interpetrol ari abasuma, ko barimo gutuma igitoro kibura mu Burundi, ndetse ubutegetsi bwa Gitega buhita bufata umwanzuro ukomeye cyane wo kuvanaho ibyangombwa byose byari byarahawe Interpetrol byo kwinjiza igitoro mu gihugu cy'u Burundi. Ibingibi byakozwe na Generali Evariste Ndayishimiye ashaka ko umugore wiwe Angeline Ndayishimiye ari we yinjiza igitoro mu Burundi. Bari bamaze kubona ko urudandaji rw'igitoro ari imari ishyushye mu gihugu cy'u Burundi. Generali Neva n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bambuye ibyangombwa isosiyete Interpetrol. Ibingibi byari bisiguye ko inyungu za Tanzania na Generali Jakaya Mrisho Kikwete bari bazibangamiye mu buryo bukomeye. Nyuma y'aho Generali Neva ahagaritse sosiyete Interpetrol kwinjiza igitoro mu Burundi, ahubwo bigakorwa na sosiyete y'umugore wiwe Angeline Ndayishimiye, ibintu byarazambye. CNDD-FDD yagiranye imigenderanire mibi na Jakaya Kikwete. Ubungubu rero hari ukurebana ayingwe hagati y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, cyane cyane Generali Ndayishimiye n'umugore wiwe barimo kurebana ayingwe na Kikwete wo muri Tanzania. Nyuma y'aho Generali Neva n'umugore wiwe Angeline Ndayishimiye bahagaritse isosiyete Interpetrol ya Jakaya Kikwete yinjizaga igitoro mu Burundi, Jakaya Kikwete wo muri Tanzania nawe yararakaye cyane ndetse akoresha imbaraga zikomeye afite muri Tanzania, maze bahagarika isosiyete ya Angeline Ndayishimiye bamushyira kuri blacklist mu gihugu cya Tanzania. Isosiyete ya Angeline Ndayishimiye icuruza igitoro barayihagaritse muri Tanzania bayirega ibyaha byo kunyuruza imisoro, bayirega ibyaha byo gukwepa imisoro mu gihugu cya Tanzania, gukora ibikorwa bigamije fraude ndetse no kurenga ku mategeko ya Tanzania. Amakuru yemeza ko ibi byose byakozwe na Jakaya Kikwete mu rwego rwo kwihorera kuri Ndayishimiye n'umugore wiwe bahagaritse isosiyete yiwe ya Interpetrol. Ubungubu Angeline Ndayishimiye nawe arimo kurira ayo kwarika. Sosiyete ya Angeline Ndayishimiye yacuruzaga igitoro mu Burundi ikakinyuza muri Tanzania ku cyambu, yamaze gufatirwa ibihano muri Tanzania, bamaze kuyishyira kuri blacklist kubera ibyaha byo kunyuruza imisoro. Ariko amakuru akavuga ko ibi byose byakozwe na Jakaya Kikwete mu rwego rwo kwihorera kuri Generali Neva n'umugore wiwe bahagaritse isosiyete yiwe ya Interpetrol.
ubu ngubu rero hari icyuka cya kwega nkwege hagati ya Jakaya Kikwete n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu gihugu cy'u Burundi. Nk'uko nabibabwiye rero mu ntangiriro z'aya makuru, amakontineri abiri yari atwaye intwaro z'igihugu cy'u Burundi yahagaritswe muri Tanzania. Biravugwa ko Jakaya Kikwete arwe wakoresheje imbaraga ziwe mu guhagarika izi mbunda z'u Burundi ngo zitinjira muri kiriya gihugu. Ubu ngubu rero ibintu byakomeye hagati y'u Burundi na Tanzania. Jakaya Kikwete arimo gukoresha imbaraga ziwe mu butegetsi bwa Tanzania kugira ngo yihorere ku Burundi ndetse abashyireho igitutu babe bakongera gufungura sosiyete yiwe ya Interpetrol mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe aravuga ko ubutegetsi bwa Tanzania bwamenyesheje ubutegetsi bw'u Burundi ko ziriya ntwaro zanyuze ku cyambu muri Tanzania zitari zemerewe kuhanyura ndetse ko hari amategeko atarubahirijwe. Gusa hari amakuru avuga ko Jakaya Kikwete nawe yaba arimo gushyira igitutu ku butegetsi bwa Gitega ngo babanze bafungure sosiyete yiwe ya Interpetrol yemererwa gucuruza igitoro mu Burundi. Jakaya Kikwete kandi akavuga ko ibikangisho byose by'ubutegetsi bwa Gitega bashyize ku mugumyabanga Senateri Reveriyano Ndikuriyo bagomba kubihagarika. Hari n'amakuru avuga yuko ubutegetsi bwa Gitega aribwo bwaroze Reveriyano Ndikuriyo bashaka kumwivugana. Ibintu ngo byababaje cyane Jakaya Kikwete kubera ko abari bahagarariye inyungu ziwe bose mu gihugu cy'u Burundi ubutegetsi bwa Gitega burimo kubagera amajanja. Reveriyano Ndikuriyo yagiye kwivuza i Dubai ndetse yagarutse mu gihugu cy'u Burundi amaze gutora mitende. Amakuru akemeza yuko General Neva ndetse na bamwe mu bategetsi b'u Burundi aribo bamuhaye isomo bashaka kumwivugana. Ibingibi rero ngo bibangamiye cyane inyungu za Jakaya Kikwete dore ko zari zirimo gucungerwa na Reveriyano Ndikuriyo nyuma y'aho General Bunyoni bamufunze. Amakuru kandi avuga yuko ubutegetsi bwa Tanzania bwakomeje gusaba yuko General Bunyoni yafungurwa ubutegetsi bwa Gitega bukinangira. Ibingibi rero nabyo ngo birimo gutuma ubutegetsi bwa Tanzania bukomeza gufata ingingo zikomeye cyane zo gukanda ubutegetsi bwa Gitega bakabakubita ahababaza kugeza igihe bazemera gufungura General Bunyoni. Jakaya Kikwete yakoze ibishoboka byose ngo Ndayishimiye afungure Bunyoni ariko Ndayishimiye yarinangiye. Ubu rero Jakaya Kikwete nawe arimo gukoresha imbaraga ziwe afite mu butegetsi bwa Tanzania ngo akubite ahababaza General Neva amwereke ko agomba gufungura General Bunyoni ndetse agafungura isosiyete ya Interpetrol igakomeza gucuruza igitoro mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe atugeraho aremeza ko General Evaristo Ndayishimiye natemera gukora ibyo Kikwete arimo kumusaba intwaro z'u Burundi zafatiriwe muri Tanzania batazazirekura ndetse ko agomba kuziheba burundu. Amakuru yizewe atugeraho yemeza ko amakontineri abiri yaratwaye intwaro z'u Burundi zari zirimo guturuka muri Afurika y'Epfo. Amakuru akavuga ko izi ntwaro zari zoherejwe n'igisirikare cya Afurika y'Epfo ngo zigere mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru kandi avuga ko ubutegetsi bwa Kongo aribwo bwaba bwaraguze ziriya ntwaro bakazinyuza muri Tanzania ngo zinjire mu Burundi ndetse amakuru akavuga yuko ubutegetsi bwa Kongo bukomeje kuzana ibitwaro byinshi mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru avuga ko izi ntwaro zagombaga gukoreshwa mu rugamba rwo guhangana na M23 ndetse ngo abarundi bagombaga kuzikoresha bahangana n'igihugu cy'u Rwanda. General Neva avuga ko ari umwanzi w'u Burundi. General Neva rero yavuze ko azahangana n'igihugu cy'u Rwanda ndetse akavuga ko bazarwana byanga bikunda. Ku munsi w'ejo imbere y'abadiplomate General Ndayishimiye yongeye kuvuga ko u Rwanda nirwanga ko ibiganiro ari byo bikemura ibibazo nta kabuza Burundi buzahangana n'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru kandi aravuga ko abasirikare benshi b'u Burundi bakomeje kujya muri Kongo mu gace ka Uvira aho ngo bagomba guhagarika M23 ntiyigarurire uyu mujyi. General Evaristo Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi yategetse abasirikare b'u Burundi ko bagomba kurwana umuhenerezo bakabuza M23 kwigarurira umujyi wa Uvira.
ndasubiramwo. General Neva arongoye igihugu cy'u Burundi yatanze amabwiriza ku gisirikare cy'u Burundi. Yategetse ko abasirikare b'u Burundi bagomba kurwana umuhenerezo mu gace ka Uvira maze bagatuma M23 itsindwa urugamba muri kariya gace. Umujyi wa Uvira ngo ntago ugomba kugwa mu minwe y'inyeshyamba za M23, ngo bagomba kurwana urugamba rukomeye nk'aho ari rwo rugamba rwa nyuma rwo kurengera igihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe aremeza ko mu ijoro ryakeye abasirikare benshi b'u Burundi bongeye kugaragara mu gace ka Uvira n'intwaro zikomeye cyane. Hari amakuru avuga yuko abasirikare barenga 9,000 b'u Burundi bongeye kwinjira mu gace ka Uvira, biyongeraho abandi barenga 10,000 bari muri kariya gace. Burundi buravuga ko bugiye kurwana umuhenerezo mu gace ka Uvira gahana imbibi n'igihugu cy'u Burundi. Burundi busigaranye igice cya Kavimvira nk'inzira yonyine ijya muri Kongo ivuye mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihe rero M23 yaba yigaruriye agace ka Uvira, byaba bisiguye ko imipaka yose ihuza Kongo n'u Burundi irimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Burundi kandi buravuga ko mu gihe M23 yaba yigaruriye agace ka Uvira, byaba bisiguye ko umutekano wa Bujumbura waba uri mu kaga. Ngo hari amakuru yemeza neza ko M23 izafasha inyeshyamba za Red Tabara zirwanya ubutegetsi bwa Gitega maze bakavanaho ubutegetsi bwa CNDD-FDD burongowe na General Evaristo Ndayishimiye. Intambara yo mu gace ka Uvira rero ngo ni intambara ikomeye cyane kandi ifite insiguro ikomeye ku butegetsi bwa CNDD-FDD. Ni intambara yo gupfa no gukira, ni intambara yo kurwana ku butegetsi bwa CNDD-FDD, dore ko CNDD-FDD ibibona neza ko mu gihe M23 yaba yamaze kugenzura imipaka yose ihuza Kongo n'u Burundi, ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwaba bugeze mu kaga gakomeye. General Neva arongoye igihugu cy'u Burundi yatanze amabwiriza akomeye ku gisirikare ngo nibagende barwane umuhenerezo, barwane urugamba rwo kurengera Burundi, barwane nk'aho ari rwo rugamba rwa nyuma rugamije kurengera ubutegetsi bw'u Burundi ndetse no kurwana ku ntwaro ya CNDD-FDD. Amakuru yizewe aremeza ko abasirikare barenga 9,000 b'igisirikare cy'u Burundi baraye bagaragaye mu gace ka Uvira. Abangaba bariyongeraho ibindi bihumbi birenga 10 by'abasirikare b'u Burundi byari biri muri kariya gace. Amakuru atugeraho aravuga ko bafite intwaro zikomeye kandi ko rwose biteguye guhangana n'abarwanyi ba M23 mu mujyi wa Uvira. Abarwanyi ba M23 bamaze iminsi bafite intasi nyinshi zamaze kwinjira mu mujyi wa Uvira ndetse bamaze kugera mu duce dutandukanye, ariko ntago bigeze batangaza ko bigaruriye uyu mujyi. Ubungubu rero ikigiye gukurikiraho ni imirwano ikomeye cyane. Amasoko yacu yose mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko umuriro ugiye kwaka mu gace ka Uvira. Amasoko yacu mu gisirikare cya Kongo nayo aremeza ko imirwano karundura igiye kubera mu gace ka Uvira. Abarundi bagiye gusakirana n'abarwanyi ba M23, bagiye gukocorana mu buryo bwa nyabwo. Ubungubu nibwo intambara ikomeye igiye kuba. Ndababwiza ukuri ko imirwano igiye kubera mu gace ka Uvira ari imirwano y'injyana muntu. Abarundi bambariye urugamba ndetse abasirikare benshi baryamiye amajanja no ku mupaka w'u Burundi na Kongo, biteguye gutanga ramforu ku gisirikare cya Kongo ndetse n'abarundi bagiye kurwana na M23 muri kariya gace ko muri teritwari ya Uvira. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 27 ukwezi kwa kabiri, ubwo bwana Koloneli Nanga urongoye ihuriro AFC yari arimo kuganira n'abaturage mu mujyi wa Bukavu, yavuze neza ko umujyi wa Uvira bagiye kuwigarurira. Aya magambo kandi yasubiwemo na bwana Bertrand Bisimwa urongoye M23. Yavuze ko mu kiringo cy'iminsi 2 gusa abarwanyi ba General Makenga bagomba kuba bigaruriye umujyi wa Uvira. Abarundi nabo baryamiye amajanja baravuga ko biteguye guhangana mu buryo bukomeye.
Uyu mujyi wa Uvira ni agace k'ingenzi cyane hariya ku gihugu cy'u Burundi. Uburundi busanzwe buhahirana na Kongo banyuze muri Uvira. Amakamyo y'u Burundi atwaye ibicuruzwa abijyana mu gace ka Uvira. Abacuruzi bakomeye mu Burundi bajya kurangura ndetse bakanacuruza mu mujyi wa Uvira. Abategetsi bakomeye b'u Burundi bagiye bakora urudandaji rukomeye cyane barukoranye n'abaturage bahariya muri Uvira. Ubucuruzi bukomeye cyane hagati y'umujyi wa Bujumbura n'umujyi wa Uvira bwinjirije amadolari menshi igihugu cy'u Burundi. Muri iyi minsi umujyi wa Uvira niwo wavagamo igitoro cyagaburiraga imodoka zo mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihe rero M23 yaba yigaruriye umujyi wa Uvira, byaba bisiguye ko ubucuruzi hagati ya Bujumbura ndetse n'umujyi wa Uvira buhagaze, ndetse ko inyungu zose abarundi bavanaga mu mujyi wa Uvira zishyizweho iherezo. Mu gihugu cy'u Burundi kandi abaturage barimo gutaka ubukene. Baravuga ko nyuma y'imirwano ikomeye yamaze kugera muri Kivu y'Amajyepfo, abakongomani benshi batakijya mu gihugu cy'u Burundi, ndetse abarundi barimo gutaka ibihombo bikomeye cyane kuko abakongomani bavaga muri Uvira aribo bahahiranaga n'abarundi. Imiduga myinshi cyane yavaga muri Kongo ikinjira muri Gatumba mu Burundi igakomeza yerekeza i Bujumbura. Abacuruzi baravuga ko barimo guhomba kuko icyashara bahabwaga n'abakongomani batarimo kukironka. Ibingibi ngo birimo gushyira mu kaga ubucuruzi bwo mu Burundi, ndetse igihugu cy'u Burundi ngo gishobora kugwa mu bibazo bikomeye cyane kubera ko ubucuruzi burimo guhungabana mu buryo bukomeye. Uyu mujyi wa Uvira rero ni umujyi ukomeye cyane, ni umujyi w'ingenzi ku gihugu cy'u Burundi. Uburundi buravuga ko budashobora gutakaza umujyi wa Uvira. Abarundi ngo ntago bashobora kwemera ko M23 igenzura uyu mujyi wa Uvira. Ngo baraharwana umuhenerezo, ndetse ngo barakora ibishoboka byose kugira ngo ubutegetsi bwa Kongo bugumane ubugenzuzi bw'umujyi wa Uvira. General Neva yamaze gutanga itegeko ku basirikare biwe. Yavuze yuko bagomba kurwana umuhenerezo bakabuza M23 kwigarurira agace ka teritwari ya Uvira, dore ko uyu mujyi wa Uvira ari ingenzi cyane mu mibereho y'abarundi ndetse no guhahirana n'umujyi wa Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Imirwano rero igiye gukomera. M23 yambariye urugamba ndetse iravuga ko igomba kwihorera ku gihugu cy'u Burundi ndetse n'ubutegetsi bwa Kongo. M23 ku munsi w'ejo yavuze yuko igitero cyagabwe mu mujyi wa Bukavu abasirikare b'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Burundi babigizemo uruhare, ndetse ngo ibibombe byatewe mu mujyi wa Bukavu amaperereza yerekanye ko ari iby'igisirikare cy'u Burundi. Nyuma yaho Bwana Lawrence Kanyuka uvugira M23 yavuze ko abarwanyi ba M23 bagomba kwihorera. Amakuru rero akemeza ko M23 nayo igiye kugaba ibitero bikomeye cyane ku basirikare b'u Burundi mu gace ka Uvira. Ayandi makuru akemeza ko imirwano ishobora no kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Mu Burundi hari ubwoba bw'intambara ishobora kwinjira mu gihugu cy'u Burundi ivuye mu buseruko bwa Kongo. General Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi yongeye kuburira abaturage b'u Burundi ko bagiye kwinjira mu ntambara ikomeye cyane. General Neva yongeye kuvuga ko u Burundi burimo kwitegura intambara, ndetse ko byanga bikunda bazarwana n'igihugu cy'u Rwanda. Ibingibi yabitangarije imbere y'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu gihugu cy'u Burundi. General Neva yavuze ko intambara hagati y'u Burundi n'u Rwanda ishoboka cyane, ndetse ko barimo kuyitegura mu buryo bukomeye. General Evariste Ndayishimiye ari imbere y'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu gihugu cy'u Burundi. Yavuze yuko u Burundi bwagiye buganira n'igihugu cy'u Rwanda kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020. Ngo kugeza ubu rero ibiganiro ntacyo birimo gutanga. Burundi ngo bwifuzaga ko ibiganiro ari byo byakemura ibibazo, ariko ngo ibi biganiro nibitagira icyo bitanga nta kabuza intambara izarota hagati y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. General Neva atangaje aya magambo imbere y'abadiplomate
mu gihe n'ubundi hari hashize iminsi mike cyane yongeye gutangaza ko azarwana n'igihugu cy'u Rwanda, akaba yarabitangarije imbere y'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo. Icyo gihe yari yatangaje ko intambara izakwira mu karere kose, ndetse yari yavuze yuko u Rwanda ari rwo rwateye Kongo. Icyo gihe General Neva yari yabwiye abadiplomate ko abarundi batazemera kwicwa, ahubwo ko intambara izakwira mu karere k'ibiyaga binini. Kuri iyi nshuro rero General Neva yongeye gutangaza amagambo akomeye cyane. Yongeye kuvuga yuko intambara ishoboka hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Ibiganiro nibitagira icyo bigeraho ngo nta kabuza intambara izarota hagati y'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi. General Neva atangaje aya magambo mu gihe ibintu bikomeje gukomera cyane mu buseruko bwa Kongo, abarwanyi ba M23 barimo kwigarurira ibice byinshi. Ubutegetsi bwa Kongo buvuga ko u Rwanda ari rwo rufasha M23. Uburundi nabwo niko bubyemera kandi bukabyemeza n'amahanga, buvuga yuko u Rwanda ari rwo rwateye Kongo. General Neva yatangaje ko afite amakuru yizewe ko abarwanyi ba M23 nibamara kwigarurira Kivu y'Amajyepfo, nta kabuza intambara izakomereza mu gihugu cy'u Burundi. Ibihugu by'amahanga byatangiye gucyura abaturage babyo bibavana mu Burundi kubera ubwoba bw'intambara ikomeye igiye kuba mu Burundi. Ndetse General Neva nawe yongeye kwemeza aya makuru, ndetse avuga ko arimo kunebagura cyane ibihugu by'amakungu birimo kuvana abaturage babyo mu Burundi. General Neva yavuze ko Burundi butekanye, ariko kandi akongera kuvuga yuko bazashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Ni ibintu birimo kwivuguruza gukomeye. Uburundi bumaze iminsi buri mu migambi yo gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Uburundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze iminsi barimo gufasha inyeshyamba za FDLR. Izi FDLR zahawe indaro mu ishyamba ry'ikibira, zararonse intwaro zikomeye zivuye mu gisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya Kongo. Abasirikare b'u Burundi bakoze imyimenyerezo ikomeye cyane bari kumwe na zino nyeshyamba za FDLR mu ishyamba ry'ikibira. Amakuru dufite nuko ubutegetsi bw'u Burundi ndetse n'ubutegetsi bwa Kongo ngo barimo kwitegura kugaba ibitero ku gisirikare cy'u Rwanda, ndetse ngo bakazatera baturutse mu ishyamba ry'ikibira. Ubwoba bw'intambara mu Burundi bukomeje kwiyongera. General Neva avuga ko u Rwanda rushaka gutera u Burundi, ndetse mu minsi ishize bwo yari yavuze ko rwose ngo u Rwanda rutazatera u Burundi, ndetse ngo abifuzaga igitero cy'u Rwanda ku Burundi ngo nibasubize amerwe mu isago. Ariko kuri iyi nshuro General Neva ibintu yongeye kubizambya. Yavuze yuko rwose ibiganiro nibitagira icyo bitanga, nta kabuza imirwano izaca ibintu hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Amakuru dufite aremeza ko abasirikare b'u Burundi bamaze guteguzwa ko bagomba kurwana n'igihugu cy'u Rwanda. Abasirikare bakomeye b'abakomando ndetse n'ibitwaro bikomeye by'igisirikare cy'u Burundi barimo kugaragara ku mipaka y'u Burundi n'u Rwanda. Mu bice bya Kayanza, mu bice bya Cibitoke ndetse na Kirundo hagaragaye abasirikare benshi b'u Burundi baryamiye amajanja n'intwaro zikomeye. Bakavuga ko bahawe amabwiriza ko bagomba kuryamira amajanja, ko umunota ku wundi bashobora guhabwa amabwiriza yo kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Amakuru yizewe atugeraho yemeza ko indege z'igisirikare cya Kongo ndetse n'indege z'igisirikare cy'u Burundi nazo ngo ziryamiye amajanja ku kibuga cy'indege i Bujumbura. Igihugu cya Kongo cyohereje indege z'intambara mu Burundi. Hari amakuru avuga yuko izi ndege nazo ngo zishobora gukoreshwa mu guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Perezida Tshisekedi na General Evariste Ndayishimiye barakataje mu migambi yabo yo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru avuga ko imbonerakure ndetse na FDLR bamaze guhabwa ibirwanisho, ndetse ngo biteguye guhabwa amabwiriza yo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda.
u Rwanda rwagiye ruburira kenshi abashaka guhungabanya umutekano warwo, rubabwira ko bitazabagwa amahoro ndetse ko bazahura n'ibyago bikomeye cyane, ndetse ko uzabigerageza wese atazasubirayo ari muzima. Amakuru yizewe atugeraho yemeza neza ko imigambi y'ubutegetsi bwa Kongo n'u Burundi yo gutera igihugu cy'u Rwanda ubungubu barimo kuyicurira mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi nicyo kirimo gucura imigambi ikomeye cyane, ndetse ngo kizatanga bazariyeri mu kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Burundi ngo buzakoreshwa maze FARDC n'abarundi bagabe ibitero bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. General Neva imbere y'abadiplomate yongeye kwemeza ko intambara y'u Rwanda n'u Burundi ishoboka, ndetse yavuze yuko yagiye ateguza u Rwanda inshuro nyinshi, ngo mbere yo kugaba ibitero ku muturanyi urabanza ukamuteguza ndetse ukamusaba ko mwabiganiraho, ariko ngo iyo ibiganiro ntacyo bitanze nta kabuza intambara igomba kuba. Ibingibi ni amagambo yatangajwe na General Neva imbere y'abadiplomate. General Neva amaze guhura n'abadiplomate inshuro ebyiri muri uyu mwaka, ndetse biragaragaza yuko ibintu birimo kuyangara cyane mu gihugu cy'u Burundi. Mu Burundi hari ubwoba bw'intambara, ndetse abarwanyi ba M23 nabo bateguje ubutegetsi bwa Gitega n'igisirikare cy'u Burundi ko byanga bikunda bazihorera ku bitero abarundi bagizemo uruhare. Ibitero byabereye mu mujyi wa Bukavu ku munsi w'ejo bigahitana abasivile barenga 20. Abarwanyi ba M23 baravuga ko bagiye kwihorera ku butegetsi bwa Kongo n'ubutegetsi bw'u Burundi. Ni nyuma y'aho igitero gikomeye cyane kigabwe mu mujyi wa Bukavu kigahitana abaturage barenga 20, ubwo M23 yari irimo gukoresha inama abanyagihugu mu mujyi wa Bukavu. Hari ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 27. Abantu barenga 20 bamaze gupfa nyuma y'ibitero byagabwe mu gace ka Bukavu. Abarwanyi ba M23 ku munsi w'ejo bari batumije inama ikomeye cyane kuri Place de l'Independance mu mujyi wa Bukavu. Abaturage ibihumbi n'ibihumbi bari bitabiriye iriya nama. General Sultani Makenga urongoye abarwanyi ba M23 niwe mutegetsi ukomeye cyane utaragaragaye muri kariya gace. Abandi bayobozi bakomeye barimo Bertrand Bisimwa urongoye M23, Bwana Colonel Nanga urongoye AFC, ndetse n'abandi bategetsi bo muri M23 bose basimbutse urupfu. Ku munsi w'ejo ubw'inama yari irangiye hariya kuri Place de l'Independance hagabwe ibitero bikomeye cyane. Za grenade zigera kuri 2 zaraturikijwe, ndetse amakuru akavuga yuko abasivile barenga 20 aribo bamaze kwitaba Imana. Abayobozi ba M23 bahise batangaza ko ziriya grenade zatewe mu gace ka Place de l'Independance mu kivunge cy'abaturage ari grenade zavuye mu gisirikare cy'u Burundi, ndetse ngo u Burundi bwagize uruhare muri kiriya gitero. Amakuru kandi akavuga ko byakozwe ku mabwiriza ya Perezida Tshisekedi. Mu itangazo ryasohowe n'abarwanyi ba M23 bashinja ubutegetsi bwa Kongo kugaba ibitero mu basivile, ndetse bakavuga ko igihugu cy'u Burundi nacyo kibifitemo uruhare rukomeye cyane. Nyuma ya biriya bitero rero abarwanyi ba M23 barahiriye kwihorera, ndetse bakavuga yuko bitaza gusiga ubusa. Baravuga yuko bagomba kwihorera ku gisirikare cy'u Burundi ndetse no ku butegetsi bwa Kongo bwahitanye abasivile barenga 20 kuri Place de l'Independance mu mujyi wa Bukavu. Abarwanyi ba M23 mu matangazo basohoye baravuga yuko ubutegetsi bwa Kongo ari bwo bwatanze amabwiriza, ndetse ko Tshisekedi yashakaga kwivugana abasivile akanivugana Bwana Colonel Nanga urongoye AFC. Amakuru avuga ko biriya bitero byari bigamije kwica Bwana Colonel Nanga, Bertrand Bisimwa, General Byamungu ndetse n'abandi bategetsi bakomeye bari bari kuri Place de l'Independance mu mujyi wa Bukavu.
Amakuru yandi kandi akavuga yuko abarwanyi ba M23 ku munsi w'ejo barashe drone ebyiri z'ubwiyahuzi z'igisirikare cya Kongo. Bikavugwa ko izi drone zari zahagurutse i Bujumbura zigiye kurasa M23 n'abategetsi bayo mu mujyi wa Bukavu. Abakomando bari bacungereye umutekano mu mujyi wa Bukavu barashe drone ebyiri z'ubwiyahuzi z'igisirikare cya Kongo. Amakuru ya nyuma arimo gutangazwa n'abarwanyi ba M23 akemeza neza ko izi drone zari zahagurutse ku kibuga cy'indege i Bujumbura. Ibingibi rero ngo birerekana ubufatanye bw'ubutegetsi bw'u Burundi n'ubutegetsi bwa Kongo mu gushaka kwica abategetsi ba M23, ndetse ngo ibingibi bikaba byaratumye abasivile barenga 20 bitaba Imana mu mujyi wa Bukavu, ndetse amakuru akavuga yuko igitigiri cy'abapfuye gishobora gukomeza kwiyongera kuko ababarirwa mu ijana barakomeretse mu buryo bukomeye. Nyuma y'iki gitero cyabereye mu mujyi wa Bukavu ahazwi kuri Place de l'Independance, M23 yashinje ubutegetsi bwa Kongo ko aribwo bwagabye kiriya gitero hagamijwe kwica bwana Colonel Nanga n'abandi bategetsi ba M23. Ubutegetsi bwa Kongo bwahise bubitera utwatsi. Guverinoma ya Kongo ndetse na Presidence ya Tshisekedi bahise basohora amatangazo bamagana ibikorwa by'iterabwoba byabereye mu mujyi wa Bukavu. Presidence ya Kongo yavuze yuko iki gitero cyagabwe n'igisirikare cy'amahanga kiri muri Kongo, ndetse ubutegetsi bwa Kongo bukamagana amakuru avuga yuko FARDC ndetse n'ubutegetsi bwa Tshisekedi baba baragize uruhare mu kugaba ibitero byahitanye abasivile mu mujyi wa Bukavu. Kongo iravuga ko igisirikare cy'amahanga kiri ku butaka bwa Kongo aricyo cyagabye ibitero bigahitana abasivile. Abihweza ibya politike ndetse bagahinyanyura ibya politike yo mu karere k'ibiyaga binini bakabona neza ko ubutegetsi bwa Kongo bwashakaga gushinja igihugu cy'u Rwanda ko aricyo ngo cyaba cyagabye biriya bitero byahitanye abasivile mu mujyi wa Bukavu. Ibingibi kandi ni nabyo birimo kwandikwa n'ibimenyesha amakuru byo muri Kongo, aho batangiye kuvuga ko ngo igisirikare cy'u Rwanda aricyo cyaba cyagabye biriya bitero byahitanye abasivile. Ibingibi ni ibintu bimenyerewe cyane ko akabaye kose muri Kongo ubutegetsi bwa Tshisekedi buvuga ko ari u Rwanda rwabikoze, ndetse ubutegetsi bwa Kongo bukavuga ko u Rwanda ari rwo rurimo kwica abaturage muri Kongo. Amakuru yose atugeraho rero aravuga ko nta mpamvu n'imwe yari gutuma M23 igaba ibitero muri kariya gace, ndetse ko ibirimo gutangazwa na FARDC ko ari M23 n'u Rwanda babikoze. Amakuru yose aravuga ko ari ikinyoma cyambaye ubusa. Hari amakuru yemeza ko byakozwe n'ubutegetsi bwa Kongo ndetse ifatanije n'igihugu cy'u Burundi. Nyuma y'ibitero byabereye mu mujyi wa Bukavu ku igenekerezo rya 27, ubu ngubu ibintu byakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Hari ubwoba bw'intambara, ndetse M23 yamaze guteguza ko igomba kwihorera ku butegetsi bwa Gitega n'igisirikare cy'u Burundi. Abarwanyi ba M23 mu matangazo basohoye bavuze ko byanga bikunda kiriya gitero cyahitanye abasivile kitagomba gusiga ubusa. M23 ngo igomba kwihorera byanga bikunda. Ubu ngubu ubwoba ni bwose mu gihugu cy'u Burundi, ndetse barimo kwikanga ko M23 yakwibasira ibirindiro by'abasirikare b'u Burundi. Bwana Colonel Nanga ndetse na Bertrand Bisimwa barongoye AFC na M23 nabo batangaje ko bagiye gutanga isomo kuri FARDC. Bahise bavuga ko umujyi wa Uvira bagiye kuwigarurira vuba na bwangu, ndetse bavuze ko mu kiringo cy'iminsi 2 gusa umujyi wa Uvira uraza kubugenzurwa n'abarwanyi ba M23 mu buryo bwuzuye. Ibingibi bisiguye ko abasirikare b'u Burundi ndetse n'abasirikare ba Kongo bari bakirimo kugaragara muri kariya gace baba bagiye kubona ayimbwa yaboneye ku mugezi. M23 yarakaye ndetse iravuga ko igiye gutanga isomo rikomeye cyane ku basirikare b'u Burundi n'abasirikare ba Kongo bihaye ibyo kugaba ibitero bigahitana abasivile kuri Place de l'Independance mu mujyi wa Bukavu.
mu gihe rero ubwo bari bwose mu gihugu cy'u Burundi ko abasirikare ba M23 bashobora gutangiza ibitero byo kwihorera, igisirikare cy'u Burundi nacyo cyamaganye uruhare rwacyo kirimo gushinjwa na M23 mu bitero by'i Bukavu. M23 yavuze ko amaperereza y'ibanze yagaragaje ko igihugu cy'u Burundi kibifitemo uruhare ndetse ko intwaro zakoresheje zaturutse mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru kandi yemeza ko drone z'igisirikare cya Kongo zahagurukiye i Burundi. Ku mugoroba w'igenekerezo rya 27 igisirikare cy'u Burundi cyateye utwatsi aya makuru yatangajwe na M23. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza yavuze yuko nta basirikare FARDC ndetse n'igisirikare cy'u Burundi bagifite hariya mu mujyi wa Bukavu, ngo nta musirikare w'u Burundi wigeze yoherezwa mu mujyi wa Bukavu. Ibirimo gutangazwa na M23 rero ngo ntabwo byaba ari byo, kubera ko nta murundi uri mu mujyi wa Bukavu ndetse ngo nta n'umurundi yigeze agira uruhare mu gutera ibitero hariya kuri Place de l'Independance. General Gaspard Baratuza avuga ko igisirikare cy'u Burundi rwose kitigeze kigera muri Bukavu, ariko aya makuru nayo ni ikinyoma. Ngira ngo murabyibuka neza ko abarundi benshi cyane babarirwa mu bihumbi 12 bari mu mujyi wa Bukavu mbere gato yuko M23 yigarurira uyu mujyi, ndetse bagaragaye mu makamyo barimo kwirukanka cyane bahungira muri Kamanyora, abandi barimo guhungira mu mujyi wa Uvira. Ibyatangajwe rero ko nta murundi wigeze akandagira mu mujyi wa Bukavu ni ikinyoma cyatangajwe na Gaspard Baratuza. Igisirikare cy'u Burundi kandi cyongeye kwemeza yuko nta ruhare na rutoya cyagize muri biriya bitero, ndetse igisirikare cy'u Burundi kikavuga yuko ari igisirikare cy'ikinyamwuga. Gusa amatangazo yose yagiye acicikana biragaragaza yuko ibintu bigiye kuba bibi cyane mu buseruko bwa Kongo, ndetse ko M23 irimo gukubita agatoki ku kandi. M23 yarahiriye kwihorera byanga bikunda, ndetse M23 iraburira ubutegetsi bwa Kongo ko ntabwo biriya bitero bigomba gusiga ubusa, biriya bitero ngo bigomba guhorerwa byanga bikunda. Ubungubu rero abasirikare b'u Burundi baryamiye amajanja ku mipaka y'u Burundi. Hari ubwoba ko M23 ishobora gutangiza ibitero bikomeye bigamije kwihorera ku gihugu cy'u Burundi. Abasirikare benshi b'u Burundi baryamiye amajanja ku mupaka wa Uvira, ndetse amakuru aravuga yuko mu gace ka Kamanyora ku ruhande rw'u Burundi ibitwaro biremereye cyane by'abasirikare b'u Burundi birimo kugaragara. Mu mujyi wa Bujumbura ubwoba ni bwose, harimo gukora amasakwa akomeye cyane. Igipolisi, imbonerakure ndetse n'abasirikare barimo gusaka inyubako zikomeye mu gace ka Gatumba ndetse no mu mujyi wa Bujumbura, barimo kwikanga ko intasi za M23 ngo zaba zaramaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Ubwoba bw'intambara bwongeye kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi, ndetse General Evariste Ndayishimiye nawe yatangaje ko Burundi bwaba bugiye kwinjira mu ntambara ikomeye. Barundi kazi ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, ndabamenyesha ko ibintu bigiye kuba bibi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi kigiye kwinjira mu ntambara ikomeye cyane. General Neva arimo gukwegera abarundi, ndetse Uburundi bugiye kwinjira mu bihe bikomeye. Ibibazo by'ubukungu byashegeshe cyane igihugu cy'u Burundi, hagiye kwiyongeraho intambara ikomeye cyane igiye kwibasira igihugu cy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi bo bamaze guteguzwa ko intambara irimo gusatira u Burundi. General Neva yaratakambye ndetse yagiye avuga kenshi ko arimo kubona intambara yinjira mu Burundi. Uburundi bwijanditse mu ntambara yo muri Kongo, ndetse Uburundi bwahindutse umwanzi ukomeye wa M23. Hari amakuru avuga ko General Evariste Ndayishimiye rwose arimo gutegura intambara ikomeye afatikanije na Kisekedi, ndetse ko ngo barimo kwitegura kuba bahangana n'igihugu cy'u Rwanda, bavuga ko aricyo gifasha abarwanyi ba M23.
ku munsi w'ejo ubwo yaganiraga n'abadiplomate General Evariste Ndayishimiye yavuze yuko intambara ikomeye cyane yaba igiye kwibasira akarere, ndetse yavuze yuko mbere yo gutangiza intambara ngo yabanje kuburira umuturanyi wiwe avuga igihugu cy'u Rwanda, ngo yagerageje kuganira n'igihugu cy'u Rwanda kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020, ariko ngo ibiganiro ntibyanga, ngo nta kabuza intambara igomba kuba mu karere k'ibiyaga binini. Barundi kazi ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure TV muri mu gihugu cy'u Burundi, muragabe ibintu ntabwo byoroshye. Abategetsi barimo guhungisha imiryango yabo kubera ko bamaze kumenya neza ko intambara igiye gukomera mu Burundi. Abajenerali bamaze guhungisha imiryango yabo. General Prime Niyongabo yamaze guhungisha abo mu muryango wiwe. General Kirapanze yamaze guhungisha abo mu muryango wiwe. General Ndakugarika uyu nguyu ni ministre w'intebe mu Burundi, ni premier ministre nawe yamaze guhungisha abo mu muryango wiwe. Abana ba General Neva bamaze guhungishirizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. General Ildefonse Habarurema atwara iperereza mu gihugu cy'u Burundi nawe yamaze guhungisha abo mu muryango wiwe. Ibingibi rero birerekana ko u Burundi nta mutekano uhari, ndetse ko ibikomerezwa mu Burundi bitizeye umutekano wabyo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu by'amakungu byatangiye gucyura abaturage babyo bari Bujumbura, ndetse basohoye amatangazo bavuga ko abanyagihugu babyo bari mu Bujumbura, muri za Gitega ndetse n'ahandi bagomba kuzinga utwangushye bagafata za pasiporo zabo maze bakava mu gihugu cy'u Burundi vuba na bwangu, kuko ngo intambara ikomeye cyane igiye kwibasira igihugu cy'u Burundi. Ibingibi rero byarakaje ubutegetsi bwa Gitega, ndetse General Neva yavuze yuko arimo kwamagana ibihugu by'amakungu birimo gucyura abaturage babyo. General Neva yavuze ko Uburundi butekanye, ariko amahanga afite ubutasi bukomeye cyane, yamaze kubibona neza ko mu gihugu cy'u Burundi hagiye kuba intambara ikomeye cyane. Ndababwiza ukuri ko intambara ikomeye cyane igiye kwibasira igihugu cy'u Burundi. Burundi bugiye guhura n'ibibazo bikomeye cyane, ndetse abarundi mwese aho muherereye irya nino ku mitumba n'ubucimbiri, muragabe CNDD FDD igiye kubakwegera akarambaraye.